haba riu kai thutha wa mwendwa kana Lovebirds Joy wa Macharia wa Inooro TV wa Inooro FM na TV na sweetheart wake Kamana wa Jane guthii kuria Qatar mugithi munene muno gucanjamura mashabiki mao riu kai nimarikite kumenana mai na matironana kumenana piu na matiraraniria ma ndiu niki kamwana ekire Joy wa Macharia kiroko kia umuthi meguthiaga handu kuma juu Qatar nake kamwana wa Jane athii anyitwo na muhiki ungi ni Joy riu arakarite ma kai ndaramwariria ma tini ma teke tuigwe aiwe ndakunyita ogari ni ora mundu arakana yo ino ndagukora nikero umaji mbere ya gari ra uthire kire asa nikero umaji mbere ya kumaji mbere ya kwa niki andu mumanagia ako gari no ni asikuzo mari kore yake ukira asa tiamo ilo lega karithagia na idio no endu na dina kono kihago ugisoma we duna ha we mwene gari nikimweka kana we wagiko nginya gari abai ni twabe tutire andu cio andu Dubai turi oku na turoka turi aratora karanitie ya andu Dubai murega turi oku tugete hare Afrofusion Lounge muthenya wa Saturday ni kamwana wa Jane na ni Joy wa Macharia na thabari radio muthi koguo watu wa Dubai tupatane huko na ligero no 100 dirhams na by the way rekekire areto Afrofusion Lounge patane huko nigetha na kuthio behave huko ingana baadaye na nini tunaona kuna na wewe na maundu na bibi yako hizo wa tukakomole wale kudia kwa maana yote kwa nini corona nienda kuigura kwa ndio mwasa sasa oja oisi ya akadio bwera akasaidia pande kwa tuibuku ni jitagwa Nyandarua Jai ndukariganirwo gusubscribe